Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haga sauterik unaitung arajar arpo, kaseng kinongnya tuk-tuk yagabala tip kumka The Ultimate Legend Bikers Association jongga Eastern Zone. Kumba jule man lagasnem hakani ka kentiru, kala her banay ajingirap yagi santali kishnong katany umroy pulun bat sa bohirumbong CHC daki ko nagabenta bante nyut. Shuaban sedang kajing lay sam yagi nigi ko, kaseng kala punlong ya kajing yalang haying Dorbar Hall, kabadon hanong ra pulun, hapo kajing yalam jong samla Eastern A hing ubalong ru working president katulba Eastern Zone. Haga jingi don lang urang ba shnong secretary bat kinong kit kam gani ka shnong hagani ga juk asngi ga sengkala yoru ban penthamai ya kinong kit kam jong samoi tre kam arjar arpo hadu arjar arpulai haga ba usamla Samuel Kurba ula shajiet kum president kiwei pat kinong kit kam kibala shajiet hagani ga sngi ki kentop yo Aldrin Mango vice president Usumar Marwen kum secretary Malcolm Remay kum assistant secretary but Eason A hing kum working president bat kiwei nakaliang cunga ngampoi perkat bagani kaseng kadon mensim kumne katni banyak terilang na kebenta ka maha kamiat banyo ya sok san kinong senong kapo kathan riboy juni borok kawai nakaliang cunga ngampat tip ba kani kaseng ngakendit ngasutu ba kani kaseng ngaperkat ke bedang lung masini kita hidungi hapo dungi kathan dungi para marjan dang mentau senang namtai kendiat benai mo dang yo ban penpau sia seperti hagini kita hidungi ke rei ngui pada ma kajing tre kijong pi kapur step bat kakiu step dengan suhu siya ba hidon kamansim nadu kinong yalan hadu khot di membar ka jongka hidon kaju kamansim menetrela naiwe yaiwe banyak deng banyak sunok tilang dari belai uploi ban karku ya iwe pi iwe kinong kitam jongki mafindon kamansim banyak trilang banyak sim kalang nga nakaliang cuma nongelam po itong senong kay mga don bandong kadaytang kasing sungu bat nakaliang kasunong itong ngumpoy perkat ba hadu kat ni diploy yo I jengay ya kanang senong itong ni kabadang duna suara gini ko ban tulong kum kidusbin banwa agini kenro no apo itong nongra dan senong adon tak gue kaba ngemut benang long tak jismu ya kan ekseng jongki bakat ne kat sebalik pino sinyang kuma kini forum tali pidek nang lagi senong hal keluarga sebentar ini sinyang sinyang jongi pilawan teng idon tak mesti ngejismu ya pi kan nak mesti kuliang ko ipat hendai ni ai tang jengka ku jengka kan ekseng jongki ba kana kiu chakmat ba kham seneng harum ta nampak juga senong ba ya keseng tu ba kino ba de kata seng maksap krong ka seng male dawa pisa daun dah gue ipat ngambil semua bah, ngambil semua tak ketin rei, ngambil semua bah kisah beda pula, perang member kisah, kata kemiskin cuci itu, ay bukan nang yang dan, kumipi ki nong yalam jong neseng tu batun, bakin nang yang mi susu, bakin jangan hana keseng cuci, bat ni nak lagi senong, ay pi, tak kajing kaku jeng kedok bah, kena keseng cuci, kena kiu susu, bat mau piunra hana keseng kini kok mah, kali away nampak, kajing kuat jeng sebab kesenong jongi, pi iba hana sekolah jongi, jengai terai. PE ba bun school national jungi PE ki dan pasti chip ki yo ni lak national ru ni persang hyun bu ten sing semam sha por I semel bat ru labu hi romta ndai nta ni I kindon shu ki lajot se na liang de song jupi o ga seng jupi ki I jangai ku ba ngak tin ma illness is next to godliness namdon shibun jing ten ndai ngai jing ro seng jupi to nai kiu ba la da pilu kam hana no ko por ni na dang national ru ni dor ka lang bat pi bat ni ai ti kamon ti kedang tang ni ten ba khne Kuliah Shibun, Kuliah Syajarmu.